امید دوی برنامه داجی باسا مولوی کرد بکن. مولوی کرد کسی که هلبسوان، عالم، زانا و هر وستا امدکارم بیجن کسی که فیلسوف جی بو. ویناودار کرد در جیان خود راستی گلک ایش، آزار و زحمتیان هاتیه لی ویناودار کرد دست خواندن و پروردهی خبر ندایه دا کوکاری دنا جوادگه ده ببا کسی که وهاناودار. امید دوی برنامه ده بحثا جیان، سرهاتی و هر وستا گوتنین ویناودار کرد ین خواش بکن. از هیوی دارم که هون بینرین هیجاجی حیا داوی و برنامه بمربن. مولوی تاوگوزی آنجی مولوی کرد لسال 1806 لهرما تاوگوز آباشور کردستانی لباجار حلبچه گند سرشاته آخار هاتیه دنی و هندی روگناس جی دبیجن نوبری لسال 1807 هاتیه دنیایی. نوبری یک جهلبسوان و عالم و فیلسوفکی کرده. مولوی کرد زاروتیا خود ده گند بیجاوی یا نیزی که حلبچهی درباس کریه. ده سردم بریده لگور عادتین و سردمه ده بازاروک ده حجره فقیان ده درس بخانده بانا. و دمه باوی مولوی جی کسکی عالم و زانا بویه و لگند بیجاوی یا سر به حلبچه حجره هبویه و زاروک پرورده کرنه. مولوی کرد جی وک عادتین وی سردمی ده حجره ده لجم باوی خواه درس خواندیه و پشت رجی جبوکو خواندن خواه برفره بکه رو لخواندنگهین بناو و دنگ ین دورا اردلانی و بابایان دکه. مولوی گلک بلنگازی دیتیه و پشتی کو باوی خواه جدست ده حیا مکی دست خواندنی برده ده و نچار دبک و بخودی کرنا خشک و براین خواه دست بکار کرنی بکه. مولوی پشتی دمکی دست خواندن بردان جارکتن دست آوید بخواندنی و دگلک دورین کردستانی ده گریایه و بربه دورا جوان رووه چو و لورجی چو بو باجار سنه و ده داوی ده کاری اجازه یا خیام ملاتی لجم ملا عبدالرحمن نوتشهی لباجار سلیمانی یا سر به باشور کردستانی ور بگره. مولوی پشتی تباو کرنا در ساخه لگند چروستانه یا سر به حلبچه بو مالا و فقی پرورده دکرن. مولوی کرد هر جه دست پیکی و به هسته که هلبسوانی و بیرو هستا صوفیتی جی لسری ویده هبویه و هر جه بر وی هندی جی بر به طویله و دچه و دچه جمع شیخ عثمان سراج الدین که یک جه خلیفه دیاریکری مولانا خالد نقشبندی بویه و لجموی طریقت وردگره. مولوی هر زود که و نو دل خلکی و دبه کسایتی کی مزن. مولوی کرد هر تمی پشتوانی خلکی هجار و کم دهات کریه و هر به وی سردمی جی گلک جاران جعالی دست حالات دارین وی سردمی و جبو وی جه و محل هاتیه ترخان کرن. لیوی او پیشنیارا وان رد کریه و هر لسر پشتوانی جه خلکی هجار جعالی دست حالات داران و آریش بووی هاتنه چی کرن. هر دیسانی جی مولوی لجم ده صلادارین و سردمه کسکی حسکری بویه و هر تمی قدری وی جی هاتیه گرتن. مولوی کرد هلبسوانه کی راستگو و خودی هلوس بویه
و هر پشتوانی جی کربه ده در حق و راستی ده کریه و هر تشتک جم وی راست نبوبه لدجی را واستیایه و جیانا دنیایی جی لجم وی گلک گرنگ نبویه. هر وقت دناو پرتوکین دیروکی ده هاتیه نویسین و دانه زانین دبیجن مولوی کرد کساکی قصه خاش و گوتنین ویین خاشی هبونه. دبیجن جارکی مولوی کرد ده یک جه مزگوتن باجارن سلیمانی ده بویه و مجول بویه که نمیجا مغرب بکن. دبیجن دناو او خلکین که لور بونه که مجول بونه نمیج بکن یک جوان گازی مولوی کردکه و دبیجه ده ملا فرنجی تا بینمیجه فراده فرنجی کرکه که دورا هورمانی ده جخواده کن مولوی جی بیکو بیجه اوه بینمیجه و تشکه وصا لخواده که و فراده ده دسته که بنمیجه مغرب دماکو نمیج تواو دبا او خلکین لور جید پرسن اریگلو هر براستی فرنجیتا بینمیج بو تفرادا مولوی جی بپیکنین دبیجه نواله فرنجی من نمیجی بو و من جبرکو فرادا حیاکو از بیمو وی کابرایی حالی بکم که فرنجی من نمیجی او بینمیج نینه نمیجا مغرب هیچ نمیجا عشاجی لدست مادر دچه از نچار مام که فرنجی خواه فرا بدم و قصه وی ببرم داوی که نمیج متواکی از بیم وی کابرای حالی بکم هنگو تنین ویین خوش هنه که ام بهوره میزه بکن جارکی مولوی لباجار پاوه میوان حوالکی خواد به دماکو دور دمینه خارنک گلک خوش نخو دماکو را دبه و خاطر خوش حوال خود خوازه و دزاوره حوالی وی حیا ملاکلیان کجی هک نیزی پاوه یه دگل وی دچه و دریده جیره دبیجه جبلایان دور بی انشالله لی ملا تو زور آبوی حکینه من کاورک دناو پاز ده هل گرته بو کو از ایشاو بکم کباب و از خزمتک باش جتره بکم. مولوی جی جیره دبیجه حکی وصایه تا زحمت کشاندیه والا از دلی تا نایشینم و از دی دگل تا بگرم و داکو ام کبابم بخون. دگل وی حوالی خواه دزاوره و کابراجی نچارکو کاور خواه شرجی بکه و بکه کباب. مولوی دگل جنک بناوی انبر جیان پیکتینه و لگور دیروکناسان او جنه لمالباته کی افغانی بویه و کسو کاری وی هاتنه کردستانی و لدور حلب چی مانه. پیکا گوتنان مولوی گلک حش انبر خانما جنا خواه کریه. تی گوتن پشتی وی کو جناوی ده چه سر دلووانیا خواه مولوی کرد گلک خمبار دبه و ده قصیده یک بلند و جوان ده به وی آوایی پسانا وی کریه. ئەلای پەشیوی حاڵاتی جەستەم دوو ڕەنجە تەحریر خامەی شکەستەم بەڵام هەرس دیرەش جۆش وەردەن نائیلاج خامەش وە دەستگیر کردن پەلە پەل پێکان پەلوە خامەدا یەک فەردە ڕەقەم کرد وە ڕووی نامەدا ئیسە دیرەی دڵ دێوانەکەی وێت نەبێخی ئەودا مەگێڵ و پەرێت ده قصیده یک دنده جی بدلکی شاوتی بحثا انبرا جنا خوادکه. سۆچنۆم حەسرەت دەردی جیاییت نەک چۆن بڵێ سەی یاری تەنیاییت وە مەرگت دیرەم هەم نەگوزەردا منیچ لام لای تۆن ئارۆ یا فەردا
متری مقام دردم ناچارن ساقیا جام دوست انتظارن. مولوی پشتی جدستان جناخوا 7 سالان بری اوی کو هر سر دلووانیا خوا هر دو چاوین خوا جدست ده او کرد به. هندی روکناسی دبیجن دما کو جناوی چوی سر دلووانیا خوا 2 سالان بری وی کو مولوی هر سر دلووانیا خوا چاوین خوا جدست ده. خویا یکو مولوی پشتی جدستان جناخوا او کربونا هر دو چاوین خوا جیانا خوا گلک به آزار و نخوشی درباس کریه. کارسات که دنیا نخواش که دجیانا مولوی ده هاتی سریوی او جی شوطاندنا پرتوکخانه یا وی بویا. وک دناو پرتوکین دیروکی ده هاتی نویسین دانا زانین که شرو پوچونک دناوبرا اشیرا امامی او اشیرا تاوگوزی ده چه ده به. او پشقل آگری وی شرید که و ناو خانی پرتوکخانه یا وی و پرتوکخانه یا وی ده شوطه. تیزانین کو دوی پرتوخانه یا ویده گلک نسخین هلبستین وی هبن و هر وسا او دیوانین هلبستین وی و او پارچین هلبستین وی کو بری خلکی نویساندنه و مولوی جی جبر نبوبه هاتب نشوطاندن دوی در حقیده مولوی هلبستک گوتیه. دمی هناسی گرم نارکم نکوری درون پرجخارکم ئایردان حجرەی دڵی پڕدەردم سۆچیان کتاو مەجموعەی فەردم. تەوی وان هەموو نەخۆشی و نەڕەحەتیان بە شکستنەوە ویژی ji kolên vî zêde bibû. Tê gotin ku rojekî mewlevî sivarê guhdirêj an ku em bêjin kerê xwe dibe û kesekî jî hevsarê guhdirêja vî radikêşe û digel vî bo sersaxiya xizmekî xwe çûne gundê Pirîsê dirê de darek hebûye ku çiqa vê darê hatiye xwarê û diba mewlevî li ser guhdirêjê xwexwar kiriba paşê karîba lê derbas bibe. Dema zivirandenê bi ew kesî ku digel vî bûye jê re dibêje dema ku em gihane vê darê bêje ku ez xwexwar bikim ji vê çiqa darê nekevim. Dema ku nîzî gundê hane sûr bûne û nîzî darê dibin ew kesî ku digel vî bûye û hevsara guhdirêja vî rakişandiye bîra vî çûye jê re bêje. Mewlevî ji ser pişta guhdirêjê li çiqa darê dikeve û dikeve xwarê û pişta vî dişkê û hildigirin û dibine mala vî. û tête gotin ku her di encama vî bûyerê de li sala 1882 diçe ser dilwaniya xwe û bû hertemî helbest û gotinên xwe yên xweş û pirtûkên xwe bû nifşa lipey xwe bi cih dihêle. Hindî rûknas jî dibêjin di sala 1883 de çûye ser dilwaniya xwe. Berhemên Mewleviyê Kurd Eqîdeya merziye pirtûkeke li ser baveriya Îslamê ye. Bi Kurdî hatiye nivîsandin û sê caran çap bûye. Yekim car di sala 1933 li Qahîreya Misrê de hatiye çapkirin û her wisa carek din çapa duyem jî di bajarê Tehrana Îranê de hatiye çapkirin û cara sêyem jî ji aliyê Mela Abdulkerîm muderris ve li sala 1988 di bajarê Bexdaya Iraqê de bi şirovekirina berfireh hatiye çapkirin. Her wisa Mewlevî li ser heman mijarîd û pirtûkên dinê jî nivîsandine. Elfezîle ya bi zimanê Erebî ku 1031 beyte ji aliyê Mela Abdulkerîm muderris ve bi şirovekirineke berfireh li sala 1973 li bajarê Bexdayê hatiye çapkirin. Elfavaîl Elfavaîl jî heye û bi farsî hatiye çapkirin. Eqîdeyê Mewlevî pirtûkeke li ser baveriya Îslamê hatiye nivîsandin. Di sala 1977 de ji aliyê Şêx Mehmûd Elî Qeredaxî ve bo cara yekê li bajarê Bexdayê hatiye çapkirin. Dîvana Helbestan berhema vî ya herî navdar e. Bi zaraveyên Soranî û Hevramî hatiye çapkirin. Ji aliyê Pîremêrd ve du caran li bajarê Silêmaniyê hatiye çapkirin.
دیوانا مولوی کرد جعالی نویسکارین کرد ین وکی ملا عبدالکریم مدرس و هند کسین دنی وجی بنیرین جدا و شروعیان و هاتیه چاپ کرن. مولوی کرد بلی زمان کردی، زمان عربی و فارسی جی باش زانیه و به هر دو زمانان جی هلبست نویساندنه. لی دیوانا ویکو به شیواز هورامی هاتیه نویسین پله یک بلند دنو هلبست و ویژه کردی ده هیه. هەناسەی سەردم نەدڵ خێزاوە خێڵخانەی کەیفم هەوار بێزاوە وەی شومەی مەینەت تەمەنگێزاوە وەڵگەکەی سەرتەڵ شاریم ڕێزاوە جۆی چەمەی شەوقم هەم یەخ کردەوە مەزرعەی هەستیم شەڵتە بەردەوە نەشئەی وەخت سەخت ئامای پاییزن یا شنۆی دووری باڵای ئازیزە. بلکی مولوی کرد چو سر دلووانیا خواه. لوی نودار کرد گلک پرتوک برهم هلبست بو نفشا لپی خواه بجه هیلان. وی نودار کرد ناو خواهی زیرین دناو دیروکا کردان ده تومار کر و چجاری جی جبیر ناچه. ده گلک دورن کردستانی ده دماکو کسک بخوازه سوند بخو به گوراوی نودار کرد سونده خون چمکی او نودار کرد حسکری همو خلکی کردستانیه. به وی آوایی امگهان داویا برنامه حیا برنامه یکدن هم بمینن دنو خیر و خاشیانده